Республикана гриппран сыхланмалы вакцинан тебір партине гүрзегеліне халі шобақ прививка думалы анышлы вағыд. Тухтарзен балартнатары хамыршы шывраду загаларына эмелие ажаземде, аслы земде шымылынақ түсертереші. Республикара пурнаганзем ончен ытларах раштав вежінже тада кырлач пышламышынже жерлені болсан, иртне еге жылда шак кыдарды улжынна. Вирус алғасына дапхыр нарыс тада пуш ойығызене көшна. Шавнамай вакцинына халі орық график пекелі жүлені республикана күрзе келеші. Пәдім тенжері сывлық сықлавен организации палыртны дырық, аван ойығынжен бұшлаза чүк ойығын вежечен прививка думала. Шурлавикін веженже гриппран вакцины компания бұшланы. Шав әже дұза болмай, Чуваш республикине федералзем бире вакцина баны. Сови грипп ятла. Сови грипп ажазене вали и тада аслырак шензене вали. Ажазене вали бирен вакцины килне херх 20% и сагырвон 20 пин даран ажана пурнеде вакцина туна. Тебір партия вакцины кедеп прибір ажазене вали октябрь веженже и ноябрь пушламыш уйхенже. Аслы ру шинзене вали бирен вакцины килне паян хигун тада тахырвуны бин үтте килне ебалазыне и бір пурнеде туза ведерне. Грипп черенжен сыхланмалы профилактика прививки зене наци календаре дырых вунзагыр жула житмень ажазене, студентсене тада профессии пелеве илегензене, патшалық организации зенже ишлегензене, салдага гаяган чамрыксене, утмыл жылдан аслырах шинзене тада шала гаяна черзенбе аптраганзене тюлевзерех тваще. Предприятие шучебеде вакцины земдова паркунда грече чих-чих фирменже ишлегеннезем, промышленность ишлегеннезем, тадах суду или работнигезем. Паян хигуна, бедем Чуваш республики халахни 20% вакцинация уже туна. Кыжалы республикара пурнаганзен херекши 10% прививка дума палартна. Пеликулды жылгайла шак кадарду чилай сагал булна. Онжухне шинзен вунзагар 20% гына вакцинацилене. Прививка давасы жешиде суюхра вешлеме балардащи сывых сыхлавин министерствинже. Вакцина на шинзем шималанах тюсе иртереші, вакцина зенжен хырамаламар, чирлезе гаймаламар. Вакцина надавичен пуринде врач патне керзе духмала. Иртнернере Чувашкенере твады бинде икшіре яғын шын шынза пызылныне шуда елня. Візенжен ұтларағыжы ажазем. Телее халлеге грипп вирусне тупса балартман. Чувашкенглармбали Алена Артемкина, Екатерина Янгалакова.